Česte bre ljudi, danas ćemo da igramo Clash Royale. Osmanci. Ako niste gledali epizodu, gledao sam, prošlu epizodu sam ovo dobio, ovaj portal i danas sam snimao i dobio sam ovo. Naravno šta je koji izbaciti, evo ga, dobio sam ga. Ovo je dobra karta, sad vidim da mogu pobijediti svakoga. Znači sa full legendarni deko mogu svakoga pobijediti. Ja ga mogu baš, ti sam ja uradio zbog potrčaka. Hej, to pusti. Tako. Dajmo privetu. Arena 6. Anip. Ok, čekamo tu 8, stavljamo ovo. Treba ubili još. A šta uraditi? Šta što? Što ovo mi radiš? Kako skeletona? Koliko bi skeletona mora pobijediti? No, ovdje mi je sad otišao tower. Ovdje sad sam ja gato, nema šanse, jasno. Ovaj sad uraditi jednom, ovo je dobra karta. Moram, evo ga, dobra je to karta. Dobra. Yep. Veš tamo. Crossing challenge. Međutim, ja neću skinuti. A šta? Ovo? A šta? Ovo? Šta? Ovo će? Bravo. Bravo. Što to? Mogu... Kako prelep dan za X9. Aj, evo ga. Vijeđo me. Samo mi baj, ako hoćete da uđete u moj i od mog kolege u klan, slobodno napišite Selim i Baja. Onda ćemo ovako izaći, sad ćemo tražiti portal. Tako. Idemo mi u drugi bet. Ok, dobio smo 10.000, što je fantastično. A tad nisam snimao kad sam dobio 10.000. Jesam ja glup. Izvinite što ovo ovako kriči, ovo je hrana. Oj. Aj. Kako ovo ide. Ako ne znate, ovo je pizza. Ko voli pizza? Hvala na piše u komentarima.
Samo nek pišu u komentarima. Meni to sigurno vi, ako hoćete, malo to pišite u komentarima šta vi volite jesti, ako vi hoćete. Samo ako vi hoćete. Ako vi nećete, onda i ne morate. Sad ovo smakati. Ovo baciti na peru. I ovo uzeti. I ovo pojesti. Okej. Ovdje sam i sad jedem. Idemo u drugi battle. Šta meni peku? Onda ovo ne igra. Imamo tower. Ja mislim da ćemo pobijeti ovu rundu. Ne. Ovo ima dobru kartu. Nadam se da vam se sviđa ovaj video i ćao.